Kakasi Students Union KSU West Jaintia Hills District Unit rengkat ke KSU War Jaintia Circle, Kilahiyar Shah Muktapur Police Petrol Post, ban lejbudian hakabaya David ke Jingja Syak Thombor bat penmensau jong kitrai muluk nakashnong Hawaii Sutengah hakibar jela, kiba syong shnong halakro. Hakani ke jing lejbudian kinong yalam kaseng kelaya kenduk ru'yau in charge ka police post, ha ke bala pentip syaki bala dap ban register kes ya barok ki badan keti ha kini ke kam Thombor. Bat menta ke jing tok kit kadang ya syakmat. Bat kin sale ya ke badan kam kat kum kaan. Ka seng kala kentu ya uni in charge kumju ya ki bor district ban penstat ban yo kem no mardor ya kini ki brief ki badan keti lem kumta ka seng kan shim ya ka an halaki jong ki keti nak benta ka jing shngan jong ki paradok parasnam. Hakajuk kapor ka seng ka maham ting ya kita ki barjela banang ne syakmat lada ki dang yai beteng ban le ya kum kini ki kam pentrim persya ya ki trai muluk. Ka seng kan om ya syuk da kalenti jong ka an henrei kan le hi ya ka badan kam. Ya kini ka kenduan ka KSU la yalam da usam la Lightpar Singkrem Presiden ka KSU West Jaintia Hills District bat samla blok tariang organizing secretary ka KSU War Jaintia Circle bat samla pendap bor jungai finance secretary KSU War Jaintia Circle.